Jedinice ruske grupe snaga Dnjepar izvele su operaciju prelaska Dnjepra i zauzele ostrva koja se nalaze između naselja Krinki i Kozački logori, tvrdi i ratni dopisnik Jurij Kotenok. Istovremeno prenosi da su ruske trupe ušle i u južni deo sela Tjaginka, čime su proširile i ojačale svoj mostobran na desnoj obali reke. Prema dostupnim informacijama, ruske snage su ovim prodorom uspostavile značajno uporište na desnoj obali Dnjepra u Hersonskoj oblasti. Napredovanje uključuje zauzimanje ostrva između Krinkija i Kozačkih logora, kao i ulazak u južne sektore Tjaginke, što je potvrđeno i kroz ukrajinske izvore koji izveštavaju o žestokim borbama u toj zoni. Ukrajinski izvori priznaju prisustvo ruskih diverzantsko-izviđačkih grupa na desnoj obali reke. Još 27. aprila ukrajinski mediji su izvestili o teškim sukobima kod Tjaginke, čime su indirektno potvrdili ruske operacije u tom sektoru. Dodatno, ruske mobilne protivvazdušne jedinice aktivno kontrolišu vazdušni prostor iznad mostobrana. Teški ukrajinski izviđački dronovi obarani su u kontinuitetu, a presretanje izviđačkih sredstava postalo je svakodnevna praksa, što značajno otežava ukrajinsko smatranje i reagovanje.